Ukhuzani uzelula mathambo kanti abanye bakhalisa inyama. Ukhuzani Sanibonani futhi ngibingelela ukuthi ngiphila wami ngoba le phezulu amhlabeni nganisigodini salona ngoba nazi nihlezi ngilethele indaba ezimnandi ehamba phambili bafuna ngicela niqhofozele into eminyama about subscribe lapha ngaphansi kwevideo ngizokhona nje nani about subscribe bafuna uchofoze lapho ukuze uzothola amavideo amasha uma ingena ungatholi ivideo sithi 1 month ago thola lezo indaba sezengisho ukuphupha nanokuphupha. Ukhuzani mfowampungose okanye ibranch kaKhuzani mfowampungose isinikele ngo-5,000 kweminye imizi ekhona lapha eMnambithi. Nizoyibonela nje ivideo bafethu elandelayo ukuthi kwenzakaleni khona lapha nomama eyichazela ekanye nobhuti lapha ohlezi eseka uKhuzani ngezinto akazenzayo bafethu. Ngizoyidedela ivideo manje. Cela ungakhohlwa ukusubscribe and like bafethu ngiyabonga. Ukhuzani usezokunelela ikhaya leli lathi nje sihleli ukuthi ingane kusamsengingeni kodwa ngokuhamba ngoba sihamba sibona ukuthi ziyahamba siyabonga sezowabonelela ukuthi kumele zokuhamba bebehamba impela nasikhala sithi hayi bo manje kuyahanjwa phakathi ebusuku singazi kwenzakalani kodwa namhlanje sikubonile imihluko lokho akwenza uKhuzani siyabonga kakhulu ukuthi njengoba uMnambithi mkhulu kangaka kodwa nakho ubone ukuthi kumele zobonelela leli khaya. Siyabonga kakhulu ngathi nakwabanye ngaqhubeka. Sibona sonke esikushoyo bafuthu siyafisa ukuthi ngempela le mali iwenze umehluko la ekhaya. Ungabe ukuthi ingane zala ekhaya zizothola imali bese zenza izinto ezingabonakali. Siyathemba ukuthi umakhelwane mhlawumbe zisalalela kusengane lalela bazothi ukuthi badla siphansi bajetha zezokungcono kumenzela. Ngoba siyafisa nanokuba ngabe sidlula la ekhaya ngelilanga kuthiwa imali kaKhuzani lakhe yakwenza. Asibalekile-ke nathi njengoba Ukhuzani umuntu othanda umphakathi sisazobuya mhlawumbe futhi kule ndawo uzelula mathambo kanti abanye bakhalisa inyama. Ukhuzani uzelula mathambo.